Район шәһәр мәдәният йортында данлыклы якташыбыз Әсхәр Шакиров турында «Җилак» исемле фильмын күрсәттеләр. Чарада артист үзе дә катнашты. Шыгрым тулы зал якташыбызны көчле алкышлар белән хөрмәтләде. Язмыш ачысын сеңдергән истәлекләр экранда күрсәтелгәндә, беркем битараф кала алмады. Gururlanası gibi hem ucunun kim ikendini ispat edersin. Minna olsa bir fikrine Allah'a şükür. Belki sizin orada şöyle fikirler var. Çünkü siz şu fikre girgen ki bu den bir kişilerden değil. Diyen fikir o sizin canınızda olsun. Ruhunuzda siz millet olarak bir günden kim değil. Bir günden kim